Impact News bu miyeng tabiri ba pumna mapu ahan ba maktada Impact News na puthok sa ba while watim gi mai kay dagi sanogram syam charan na taram na okjari lising ani kungi ahan ba khudol oigadori ba ngasi ahan ba ani suba irai gi ahan ba ani suba irai gi ngasi aikona thamjagadori ba hiram masidi while watim gi mai kay dagi Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act recognition of the FRA Forest Right Act 2006 hiram masidesida nainabagidamagta aikoina haijerubadagi lengbiragliba aigi case anigi hana sak amta takjage ahanbada aigi case number 1 di T.S. Jugindro advocate hojik High Court of Manipur the practice to the Liberiba Igi Gesni, Siri T.S. Jugindro advocate. Anishuba Igi Gesna, Hojik Indian Forest Harvester Changaga Manipur ki Forest Department ki Hojik Todang Chong Puduna Liberiba Phil expert ni R.K. Amar. Igi Ges Anina Nasina Nabigadoriba Hiram, Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers Forest Rights Act 2006 ki makha asida naina jadringa ki mamangda while watim ki maikei degi yengbiri bamyam pumnamukta nadaba yektaba amadi aikhoiga loina duna hingliba forest ki product mayam asina chinjak oina amasung hidak oina sirna duna nadaba yektaba tang tingjang kaijing daba samaj ki mioi ma Uiminarasi Haibasina while Watim Maikei Ahan the Paujil Pijari. Matang Shimadi I guess number 1, Advocate T.S. Jugindo the Laksege. Advocate, what is Forest Right Act? Forest Right Act Haibasi Kayayam the Chauba, Mapangal, Kayayam the Kanba, Ek no Haibadu, Yingbiri Baming Tabi Punamukta, Sugar in the Tambisi. Koigi. For Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act Sam Naharabada FRA Forest Right Act 2006 asi koigi 2006 ki koigi December thada Parliament pass tawgiba act ni hariba act si special oiba act ni hariba act si koina section 1 to 14 pauna sai section 1 to 14 si koina chapter 1 to 6 aina khaidoi ai chapter 1 2, 3, and 4, and 5, 6, C, a Masakaina, a Tamzage, Sector 1, Sida, Coin the PDBC, preliminary, and section 1 to 1, the section 2, 2, Pavuna side, and sector 2 is the ladies in a forest right, section 3 in a side, and the sector 3 is the ladies in a recognition, restoration, and besting of the forest right and related matters in section 4, the section 5 Pavuna side, chapter 4 is the ladies in a authority seeing. Procedure for besting of the forest right, section 6 nasai, chapter 5 is the lady posina offenses and penalties, section 7, section 8 nasai, Roybada, chapter 6 CD, miscellaneous and section 9 to section 14 nasai. Hariba, Koigi, Exe, Yam special over Egni, Kogi, chapter Taruna Saba, section 1 to 14 power labor. Egasi tarai teren lobia ba egnate haiba exida akoine chapter 1 sida piriba preliminary haibisida section 1 sida section 1 da clause 1 da pdbcd exigi koi title ni ado section 2 sida di piriba sina haiba exi india ge mafam punamakda sanai except jammu and kashmir natana haibani aduga section 1 gi clause 3 sida haidis di section se commencement karamatam deki sanaba horokpa haibasing mayam haibasini aduga kogi hairiba chapter 1 sigi kogi section 2 se hairiba section 2 si aduki matik maru oi maramdi ek ase masa khaina khangna bagidmakta kogi section 2 sida magi definition mayam ampi hairiba community forest resource ki critical wildlife की definition forest dwelling scheduled tribes sing aduga forest land sing hariba mayam ma sida kogi define tawi hariba se koina khangdaba yamak yade aduga akoina hariba
Forest Right Act 2006 sina karam ba miyoida hairiba haksing se pibage haibase masa khaina I thamjage tasengbadi Forest Right Act si akogi scheduled tribes sing maru oina akogi forest depend tawraga hingba amasung forest lejaraba amasung akoi others traditional forest dwellers sing haibasina akogi hairiba forest sida matam sangna aidi at least 3 generation ahumdagi tadana lairaklaba adugum miyosing do makoisu forest depend tawduna hingba amasung forest ki product na hingba adugum miyosing samna harabda bona fide livelihood needs forest adugum miyosing do mukoi hairiba miyosing aduna akoigi hairiba forest right se claim tawbu yai aduga akoigi chapter nisagi 2 da piriba forest right sing je kari no haibdu ai samlakna pijage hairiba akoigi forest right sing sidi isagi haiba forest suda laibagi abagi forest sida akoigi samna da hingba yabagi hak mayamam pi hairiba hak singdo masa matanta oidasu yai natraga as a community oina hingjabagi hak mayamam pi hairiba eksida masa matantana self cultivation na masa matan lau singwa tawba yabagi hak mayam su pi hairiba akoigi eksida akoigi samna hairabada eksida akoigi mapu oiba yabagi karamba akoigi forest producing samna hairabada akoigi forest minor forest produce high minor forest producing je ownership mapu oiba yabagi sijinaba yabagi amasung makoi singse collect tawbu yabagi amasung makoi jin dispose tawbu yaba makoi singje collection tawraga makoi yonba yabagi haksing mayam masa khaina pi asida natna hairiba akoigi miyoi sing ase asigumba miyoi sing ase akoigi pata piramba taraga su conversion to the pata da onthokpa yabagi amasung koi sarkana makoi da kariu matamda list kumba grant oina piba mayam musulai asigum mayam singse akoigi asigum mayam sing title da makoi maming onba yabagi haksing asu hairiba section 3 sida masa khaina pi asida su natana hairiba makoigi settlement tawbu yabagi makoida forest village se koi revenue district da onba yabagi haksing asu section 3 sida masa khaina pi asiga loina makoigi customary rights sing se koigi seasonal ba yazana bagi haksing su masa khaina palli loina karigumbada matamda haibase koigi forest da depend tawri hingiba asigumba scheduled tribes sing and other traditional dwellers sing ase makoi sing ase kari eviction tawba yade haina su masa khaina palli karam matamda eviction tawba yadage haba matamda makoi sing ase magi makoigi mapung phana makoigi mapung phana isem samna habada mogi verification gumba karigumba complete oidragadi loidragadi makoji eviction tawwe yade haina su masa khaina pi hai asida natana akogi section 3 gi clause 2 sida akogi atopa akoi right mayam pi hairiba right sidi karino habada isem samna makoise akogi development right hairiga su hai ama hairiga su khangnei haiba development rising de kari no makoi da piri base kari no haiba mta kogi samna da health ka mari le basing kogi dispensary gumba hostan gumba aduga school gumba anganwadi gumba isagi fire price shop gumba electricity gumba and telecommunication ki lines gumba ju koina piga dobani loina hairiba music sida kogi drinking water akogi phajana supply tawgodobani aduga lambi thong phajana semgadobani aduga akogi instituting samna habda vocational training gumba center gumba su sabsana koi linkat pigadobani karigi damta mokogi for the welfare gidamta mokogi development gidamta haidun masa khaina pi asigi makha tarakpada akogi chapter 3 sida akogi recognition ama pi recognition je ngisagi akoi section 3 da define tawgiba isagi forest dwelling scheduled tribes sing je akoi section 4 gi clause 1 da nasa khaina pi aduga section 4 gi 1 gi akoi subpara b da isagi other traditional forest dwellers sing je masa khaina hai step palli aduga loinana
इसकी अखोई क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ना अखोई मखोई सिंग से करीगुंबा सेंचुरी गुंबा इसकी अखोई मखोई सिंग से मॉडिफाइड तौगे खोदके हाइरगसु मखोई से रीसेटलमेंट मा पीगदौबनी हाइनसु एकसिदा सबसाना मखोई हक अमोइना पी सिगी अखोइना चैप्टर 3 से अखोई नैनरप मतमदा हाइरिबा ट्रेडिशनली लेजरगलबा अदुगा शेड्यूल ट्राइब्सिंग एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलरसिंग से मखोइसिंग से मखोइसिंग से मखोइगी इसम समना हारबदा मखोइगी मागी राइट सिंग करम राइट सिंग हारगदी नेचर राइट हाइना खंगनबा हक अमा पी करम हक नो हारगदा नेचर राइट से इसाइबे करिगुंबा अखोइगी मियोइसिंग से अखोइगी मखोइ लुहोंगबा खोंदोंबगुंबा लेरबा मखोइसिंग स्पाउसिंग से मखोइगी मिंग ओनजनबा याबगी हक सिंग पी अदुगा हारिबा लमसे मखोइगी अखोइगी अतोपदा ट्रांसफर तौबा यादे हाइबसु पल्ली अदुगा इनहेरिटेबल ओइगदौबनी हाइबसु पल्ली असिगा मखा तारकपदा अखोइना यामना मरु ओइबा हाइरगदी इसागी मखोइसिंग से अखोइगी मखोइगी ट्रांसफर तौबा यादबगी हकसिंग मयाम पीखरब मतुंगदा मखोइसिंग से अखोइगी इविक्शन तौबा यादबगी रिमूव तौबा यादबगी मखोइगी रिकग्निशन अमा वेरिफिकेशन अमा प्रॉपर रिकग्निशन वेरिफिकेशन दो कंप्लीट ओइद्रगदी मखोइ इविट तौबा यादे रिमूव तौबा यादे हैनसु हाइरब एकसिदा मसा खाइना पल्ली हाइरबसे अखोइ चैप्टर 3 गी मनुंग यावबसिंगनी अदुगा हाइरब एकसिदा अखोइना मरु ओइना एकसिदा अखोइगी हक मयाम अमदि पीरे अखोइगी ड्यूटी सिंग दी पीदब्रा हाइबसु ड्यूटी सिंग मसा खाइना पी करम ड्यूटीज ऑफ द होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट राइट एंड हाइब राइट सिंग जे करिनो हारगंदा इसम समना हारबदा प्रोटेक्ट टू वाइल्ड लाइफ सिंग अखोइ कनगदौबनी अदु फॉरेस्ट सिंग मसुं बायोडाइवर्सिटी सिंग कनगदौबनी हाइनसु पी अदुगा अखोइ ग्राम सभा सिंगना अखोइगी मखोइगी जसु मतेंग पांगसनगदौबनी हाइबा सिगुंबा ड्यूटी मयाम मुसु पल्ली अजे 2 का चैप्टर 2 अमसुंग 3 सी खनरिगैगी मरक्सिदैसिदा आई फील्ड वर्क तौबीरिबा आई केस नंबर 2 दा अमुक्तक आई चचगे अदुगा मखा तारेबा चैप्टर 4 एंड 5 सिना मथंगे राउंड लाक्सगे हौजि एडवोकेट ना चैप्टर 3 की मनुंगदा चैप्टर 3 भाउकीदी मयेक सेंगना थंबीगरे करम मिओइना डॉयलर्स हाइदी टाउन दा विलेज दा सिटी दा लैरिबा मी अचुमना फॉरेस्ट जंगल बोन लेब मीसिंगसिगिसु वेलफेयर की दमुत याम सेंग ताकपीखरे अइना गेस नंबर 2 दा हंगचनिंगिबदि पर्टिकुलरली अखोइगी लमसिददि फॉरेस्ट हाइबसि लेब्रा अदुगा फॉरेस्ट की मनुंगदा अमुक डॉयलर्सिंगसे लेब्रा करम मियोइसिंग शेड्यूल ट्राइब अमसुंग अदर ट्रेडिशनल शेड्यूल ट्राइब अमसुंग अदर ट्रेडिशनल सिंगसिगी आइडेंटिटी एंड द कल्चरल सिंगसिबु ngak selagasu leiribara haibisigi matang da case number 2 na elaborately aikoi miyam pumnang da khangnaba khardang thambisi ahan bada tongo ai forest manipur da forest ki huji haibi ba forest si leibara na haibi bado sumaina thamjage koigi read petition number 202 of 1995 aduga date 12/12/1996 Godavarman versus Union of India sida Honorable Supreme Court of India na forest se defined obi bane forest se kamai defined obi ge da akoi na any large area covered by trees or any other vegetation hai mana sumai so hai bi Oxford dictionary da piriba forest to adugi meaning do da chapi ga dawne hai aduna forest se akoina hujik aina samna thamjarabada irrespective of ownership hai tare ma government ta oibra natraga private ki oibra forest ti lei na haija batare aduga manipur da hujik ki oina akoigi Indian Forest Act 1927 gi makha da khaido ibasi sida amu khanaragadi akoigi manipur se forest manipur da leiba forest se makhan je legally home tongna khaidoi an bada reserve forest ani subadana protected forest home subajina unclass suhai akoina unclassified forest haiga sukhang tamu aina masai masigi ek sigi matang sida aina khitang sumaina implementation gi part sida ina haijaning base hauji ki ganu ahum se kitang elaborately reserve forest is kari no okay icham chamna sumai thamjarage amuksu hena mayamna tabi bada sunungai na ba reserve forest haibase
sumaina hai everything is prohibited unless permitted permission nama ngasai gi competent authority amna pi dragadi prohibition loi leibo example da akoi gi langol reserve forest hengang reserve forest kan lei I think pura I think batham bagi chang se koi napi makam bok that kanon hai bane adagi protected forest hai dana everything is permitted unless prohibited hai bo koi gi notification thopi ba matamda protected forest gi notification si mafam se waithau protected forest hai waithau si gi manungda si gai tawba yade hai bo lisam khak thoi aduda yade hai bo du da yauram da ba thabak sing je adum tawba yai hai ta protected forest unclassified hai is the data mo ayam bana koi gi se category se unclassified ta sing bani koi sing da lai ba forest area sing je ayam bana unclassified ngak tani mafam sida ownership se purely government na oibra su oidaba koi gi public ki laina bagi kun gi laina bagi kun na su control to ba mafam adum basu oiba government na su control to basu oiba adum maina sumain thamjage ahum se aduga ngasai gi si gi ek sida mulak sarabada ek se koi gi kaino da india gi koi gi masigi sumaina koi gi ministry se nodal ministry haija batare masibu yengchen lo na hairi base ngasai gi koi gi advocate sahib na habi gi ba right mayam magi protection mayam bi riba says the right mayam bi riba se si forest na paibu oiba oitar di masi koi gi ke tare injustice ama porakado malena koi gi ministry of tribal affairs mota na notification am thopi rakanda koi gi january gi tang ama 2008 tagi chana ga dongne na thopi kare du india manipur da di koi gi td and hills tribal development and hills se sina september gi tang kuni thoi 2008 ta koi gi ngasai gi sub divisional level committee kana leiriba sumba je tho kanda manipur da su si chanarani haidana masi thopi khare aduga kamaina lakhibno haibadu daina kitang haijaning baje koi gi broad concept se kitang clear oina ba thaina colonial matam british matam dagi british ki matam loraga koi gi independent india da su kamaina tawramge da koi gi forest se moina reserve forest ngasai haija ki ba reserve forest natraga protected forest natraga national park sanctuary kana laukthokpa matam sida koi gi scheduled tribe ki group ta chanba natraga other traditional forest dwellers na ngasai koina sigi exina khudong chaba pi ga roise group makhan ani ni amana scheduled forest dwelling scheduled tribe haiba ma aduga atopa amana scheduled tribe natraga su other traditional forest dwellers haidi mehrol dagi forest ta sum leijarakpa mi sing adumbadu exina khudong chaba sai koi advocate na takpi gi generation ahum mirol ahum leira aba hoi hoi masida mu koi gi panba yaba se koi gi 13 December 2005 se sida scheduled tribe ki koi gi chin now individual ama oiragadi 13 December 2005 sigi hek mamang oibiragadi ma je right se consider to boda yon bai yare na haire aduga other traditional forest dweller se koi gi dasu koi forest area da koi maitai chinau sing leirama scheduled tribe tadi chalhaudraba adum ba laibiba matam se da ma je 13 December 2005 tagi mathakta thigat pibada 75 years natraga 3 generations generation amamje sei kun mangana sayana laujaraga 75 years leirakpa oigadong ne haibiba adugumba adumaina leirakpa koigi mainland da haija batare yambana koi Chhattisgarh gumba MP gumba adigi Maharashtra gumba da koigi scheduled tribe pi chin housing adigi adivasi sing forest leirakanda koigi sarkar na magi forest boundaries consolidate to matamda reserve forest ne lokto piba protected forest ne lokto piba matamda magi rights se settle to bi hogdraba moida koigi puari da karigumba injustice ama to bi gare na khallakata moida rights se pibi gadauni haibagi asada semakpa ek amani moigi rights sing do protect tongna ba semakpa act amane na adumaina thamjage aduga manipur gi situation sita koigi su hujik koigi ngasai ina haijagiba 2009 gi September gi tang kuni thoida manipur sarkar gi koigi tribal affairs td tribal development and hills saiba sina koigi manipur secretary sina order thopi khare ngasai gi authority sing
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯞꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯤ ꯆꯠꯊꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4, 5, 6ꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠꯂ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯂ ꯀꯥꯏꯗꯨ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯗꯪꯗꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯕꯦꯛ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ what is chapter 4 and 5 and 6 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠꯂ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯂ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯇꯤ ꯑꯩꯆ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ and the procedure for vesting of forest right ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 6ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 6ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 ꯇꯌꯥꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯏꯌꯥꯃꯛ ꯌꯥꯗꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯅꯁꯨ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ 60 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯔꯇꯦꯟ ꯗꯤ ꯚꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 6ꯀꯤꯗ 1, 2 ꯃꯈꯥ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4ꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦ ꯅꯩꯅꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ 3 ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3ꯁꯤꯗ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3ꯅ ꯁꯥꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ processing to monitor toraga recognition toraga and magi recognition some the recognition of the basing of the forest rights do tawra matungda magi nodal agency da akogi submit tawgodobuni haiduna section 6 ki clause 7 sida fazana masa khaina pali haiba se akogi chapter 4 gi ni aduga chapter 5 sida हाइबसिदी चैप्टर 5 सिदी इसेंग सेंगना हाबदा एक अमा लैब तारगदी मागी ऑफेंसेस मागी पेनाल्टी लै हाइबा रूल्सिंग मागी रूल्सिंग जे हाइबा मको ऑफिसर सिंग मेंबर सिंगना मको एक से वायोलेट तोब तारगदी अकोइना हाइबा मेंबर सिंग दो ऑफिसर सिंग दो कोई लुपा लिसिंग अमा फावबा कोगी फाइन थेनबा हाइबा हाइबदो सिदा पल्ली लोइना अकोगी हाइबा चैप्टर 5 सिदा अकोइना स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की द नोटिस पीद्रगदी कोग्नाइजेंस लव यारो हेदुना मखा मसा खाइना पल्ली हाइबा सिंगजिनी अदुगा इसागी अकोगी ममांगदा अकोगी हाइबिखिबा हाइरिबसे मरु ओइना अकोई फॉरेस्ट डुइलर सिंग शेड्यूल ट्राइब सिंग अमसु फॉरेस्ट डिपेंड तौरगा लेराबा अकोगी फॉरेस्ट लेजराबा फॉरेस्ट की प्रोडक्ट सिंग द हिंजरकपा अदुगुम शेड्यूल ट्राइब सिंग अदु एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डुइलर सिंग दुगनी सिगी हकसिना सिगी एकसिना पीरिबसे अदुगा अरोइबदा आई समना हाइजरबदा मिसेलिनियस हाइना लै हाइबा मिसेलिनियस सिंग द नैनरिबसे मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी सिंग दो पब्लिक सर्वेंट हाइन ओइगदबनी देन अदुगी 14 गी लास्ट 14 वांदा यान मरुइबा महारगदी हाइबा सेक्शन 14 जिदा पीरिबसिदी अकोगी मोइना रूल्स अमा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स अमा सेमगदबनी हाइना मसा हाइना पल्ली हाइरिबसिनी अकोगी चैप्टर 6 की मिसेलिनियस ना हाइ पोसे हजिक एडवोकेट ताकपीबसी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 हाइबम लैरबनीना चैप्टर 6 की रूल सेमगदबनी हाइबसी चटना कांगलोल अमगी मतुंग इन्ना एक अमा लैरबदी मदुबु पांगथोकप याननबगीदमक्ता रूल अमा सेमगनी रूल दुकी मखादा एक्ट एंड रूल पुंजलगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉरेस्ट सु ngak senbagi right leijaba forest to the depend tawduna hingniba schedule tribe nataga other traditional singdugi su hak kanbinabagi damakta semba loni habati ukilna pajana ninkijen takpire aina agi anisuba guest luxury bisina hojik manipur da su forest dweller singsi ngasai leire haina takpi khare leiriba singsi kaya yamna classify tawraba protected tana kayam leiba reserve tana kayam leiba unscheduled ahum subutudana kayam leiba kai betubati field work to biribna thengna biragadi khara takpiu aduga forest depend tawgadabani haiba machunga sai takpi khare forest depend tawbasida hauji atopa ain khargi makhada timber si semdokpa yade ahuba u timber ondokpa yade adigi kari nu yade haiba lei se khuda moina moi aduda hingjana bagida makta uchan pambigi makhomdagi lauba pothok aduga mekruk pambidagi laurokpa makhomdagi aikoigi mekruk onthokpa atopa hidak du yolaga hingjaba yawa town da leiba shor da leiba amadi village da leibagi thak manana bagi damakta lamdam forest sigi manungda hospital lingba angawadi lingba atei miyogi darkar oba changba yaba kai lingatpati yai haibam su ukilna act gi takpi kare pumna mak singsi forest da lairiba upan wapal haipal singbusu ngak senba loina maduda depend tawriba taibang miyoiba singbusu moigi hak ama piraga ngakpi senbina bani haibachima ek sengna thambirabagi tungsida phil da thengna biba kharaga paudam binasi mai sengnang da takpiu ai thamjage akhoi aina kitang marak sida akhoi advocate sahib na hibi khiba masai gi gram sabha gi level da masai ahan ba claim lak pasini khwaidagi maru oi base masida claim je makhan je ahum thokna lai magi individual claim community forest id forest ti oijaba community gi hana season ramba adu claim
masida aina kitang ngasai advocate na haibi In addition to in addition haija batare aduda ngasai gi gram sabha jida ahan ba koi sigi x sigi makhada forest dwelling scheduled tribe natraga other traditional forest dwellers sing se si identify to process se haurani na haibi ba matam sida koi gram sabha na ahan ba phambi ba sida moigi forest rights committee na committee umkhak semgani committee si mi tara dagina tara manga bo oigani masida koigi 1/3 se scheduled tribe na oigadong ne haibi committee sida sai gram sabha gi manung da leiba committee aduga 1/3 amasu nupi na oigadong ne haiba adumaina lei koi na hek ngasai gram sabha da ngasai FRC ji sembi baga gram sabha na resolution am to biraga lauthok pirani kana kana koigi x gi makhada right se pamge recognize to honningi haibase lauthok pira matung da magi form pi bani sai rule sigi sai section 14 da haibi riba rule se motana masi rule se sem kanda koigi mayamda hojik available oirabani adu du hek adu makha du da annexure 1 gi form A adi form B na yawbusi lobiraga akoina individual gi oirgana form A collective oirgana form B si mention biraga forest rights committees da pikhat pirani forest rights committees da hek pikhat paga forest rights committees na kamai to bige do ne haibda sai form mayam se loimak laurani moina pibi base koigi tha ahum hai 90 days manungda masai sitting to graba claim piro na gram sabha na hai graba matung 60 days bong manung sida moi keno se pibi ra kadong ne masai claim jing se pira kan sida FRC masai forest rights committee hai jina mai listing ma tok thok pirani kana na karam right no land forest land dara mai right se natra forest sidara ma depend auri se ko adum bom am du yeng thok pira ga sai right section 3 de yauri bo right ki listing do adu ki type sing do loi mak detail oina sembi ra kan sida moina verification ki process se hobira ne FRC sina ne tamo verification to bidoi se adu da FRC is na verify to but ni na haiba numit sida akoina FRC is na revenue gi officer sing adu revenue gi magi kaita representative forest ki representative ta che tharga irani moisu lao yengo lao aduga joint verification ma tongmina ga dobani revenue ga forest ka leira kanda aduda matang sida ina kitang haijening baje akoi gi practical oiba keno se koi da kitang wai yamabada tamo kang sai ki ek si dai biri si moina personally adi occupy tawra lai ribado adu dang oi gadong ni natraga seasonal lai ribado adu dang oi gadong ni haiba akoi gi claim tawraiba claimant sing sinadi hen na pamba aduna ngasai gi keno si yari gai loisanna ba hona bada koi matam jam chang bai tare ma na hai ne ma na hai ni tawbasida nu mada claimant se tara da train thoi muktang tawbu ngamba matam ji am chang bai tare dam adugi process tu lei masi loira matung sida ngasai FRC jina amuk gram sabha si dong submit to biga dobuni ngasai mui mi tra manga natra taragi member na oiba committee sina amuk gram sabha da submit to rakan da gram sabha na khanarani gram sabha na khanna basida magi right se man hairi di chummi natra ga gram sabha na khangbani na noina claim to rei se noi si yade taw masai da point ani khaktang haijauge ahan badai nang sai jagiba cut off date koigi 13 2005 13 December 2005 ki mamang da leiraba mi oigadong ne na number 1 da hibire number 2 da yam important oiba criteria am khag yauri bona fide livelihood needs magi hingbada mana hingjabada hingdaba ya hingbada forest se so idan sangdaba yade mana chana bagi mana thakna bagi my family thak bagi forest da depend oi haiba ma proof to biga dawne aduda mana submit tawrak se kaino se magi evidence kara submit tawrak pam di changi masagi ai je laibam je ai mafam jida 13 December 2005 ki mamang de leira amni haibagi document khara document ama adagi amu ai je bona fide livelihood needs ki damakta independent oi haibadugi magi at least document set of document pi bani maduda ani at least ani diaw dawne ha heligai di yam phai adumai tawraga thagat pira kanda masigi criteria manung je chanbra na gram sabha sine yengane se khudamuna am tak panjauge se ai khoi gi loktak ta lei ri ba singsi ngami singsi nga phar ga depend to bune ba ada document ne hedina man nga pha bai sinbam du natadana ai di sing jalaga hingje bani hai ru pudu di yaro therefore forest hingjeri ba singduna ai sidagi nga phar ga hingba
forest dweller ni hairagadi Hoi. absolutely Chumi, chumi. yararoi Tama, haibuduneba tama. Hoi, hoi, takpise hoi, hoi. very nice very good yam important oi base sidani Hoi. sigi point ani sidani deciding maje forest dwelling scheduled tribe ni natraga other traditional se lepak kadoi Yes, yes. masai gi keno sida adu loiraba matung sida gram sabha sina mana reject tawdo bo singdo ada reject tawramani lokhat pe yare maji bona fide livelihood needs ki the ma leibada su satellite imagery natra mana patta putrok mana natraga hill house text tiba gi putrokpa karikra mayam chi jing se natra my villages dei hodokhiba adugi document mayam du puthopiraga sidi yare na moina keno da thagat pirati sub divisional level committee ngasai gi sdo sine head tawba forest ki magi sub division du gi in charge oiriba khoi dadi range officer na oire adu ma yauba adu ga td and hills maram di nodal department oibani na moi gi officer concern du yauraga ngasai gi panchayat tagi khoi gi keno haibiba mi ahum do nupi ama oiraga nupa ani nupa oira su yai nupi loi oira di kesu adun hen phai mi ani se scheduled tribe isin now oiga dong ne haibani ariru thagat piraga yare sidai mu aina koi praja singna tabadasu kana gadauba amakhak aina panjarabada ngasai gi gram sabana reject tawrami base taw reject tawbiram base mana hojiki ai se reject tawrame ai na nungai tare ai se reject tawroi dawni ai se bona fide livelihood ki ai depend tawni forest natraga ai sidai leijarakpani ai di right se phangam thoi na khanbiraba adu ita di mana ngasai gi sub divisional level committee sida satpe yai sub divisional level sida committee sida petition ma thangkat piraga sub divisional level committees na hearing tawgane madai gram sabha su kongni petitioners is kogani petitioners gi sidai da haibi bada mongonda su personally haibi gadawni adagi magi khundu da su prominent oiba jaga amda masai notice thepi gadawni sinu michida koi hearing tawrane adai tu da su mana karigumba sub divisional level of kainos committees na reject tawre mana adasu ai nungai treng khalaji district levels da sai dc na kaino chairman oibiba koi dfo concern sina member oiba td and hills ki mi amana member oiba aduga koi gi masai gi district to gi district panchayat ki mihut ahum yawiri base sina semba committee se sidai sida song thangkat pi be ya adubu masai gi district ki level committee sina aroi badi oire last mana masai gi final decision se maje forest dwelling scheduled tribe ni natra maje forest dwelling scheduled tribe nate hai base final jida koi gi dc ga dfo se ga td and hill siga moina sign to biraga pibi ga ne certificate ama acha adagi ne koi advocate sahib nang sahibi khipa mathang lakado bose record ta sang bagi process mo hobo adagi forest dweller haibasi confirm tawgaragadi they can enjoy and good dwellers as dwellers sai tare to masai sta ina kitang amatanga haijarabada masai haibiba masigi lamse forest dwelling scheduled tribe natraga other traditional forest dwellers na laibire exi makha chida lairaba oiba taraba su mana hayeng thado satpi ge hairako matamda masi forest oi hogodoini mana yonba yade mai masad di piram be inherit to inherit alienation di yadab shell yade process yade yes mortgage yade adu yadab authority dagi permission su leite okay akoi while gi thorum sidadi ai gi guest ani na yamna mayek sengna thambiraba siki tungda watem gi thakta amuk changjin jarake akoi si matam leijadabana phongdok ningba akoina naina ningbana di yamba matam sina yam time bound oibagi khudong chadaba kharsidi viewer pumnam na ngakpiu akoina hanna toina haijaba adubu tha khudingi ani suba irai amasung mari suba irai khudingi while watemna hiram amam puduna lakjage mathangi mari suba irai desu ngai duna lebiu watem gi thoram da changjin jerakpada schedule tribe ki mingda natraga other traditional ki mingda any akoi gi umangda natraga forest da natraga jungle da hekta leibagi khudong chabasi lobi gumsi maramdi modern world da motor vehicle tongba ngamaba multi story saba ngamaba akoi gi schedule type ti oiba natraga other traditional manung de jangba asigumba cultural preserve tawnaba amachu magi economic tradition singdu preserve tawnaba ni haidana awangba society gi thaktadi lenjaluraba kanagumba schedule tribe ki member natraga other traditional kangbu singna hairiba nainarjabada yauriba singsigi ona tainabada tawbidanabagi damakta while watemgi maikaidagi aikoi jungle bu bon bu amachu forest bu ngak sensi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯖꯪꯒꯜꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯨ ꯉꯥꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯕꯨ ngasi leng bi ro pui da makta thank you for the joining our YL Watem loina loina yeng bi ba pumna makpusu matam leijada basina pen bi ram dragasu ngak pi gani loisan bi tanja si logjeraga ngasi YL Watem gi maikei de gi amuk hanna khoiram jeri